Karbiara atau karbiara long hilang jawaban lagi kalau bangsa kachesong ke ni kan kita komen ini kan. So kachesong mau pen state government lah pen kira. Saya karbiara long mas council pen kami ini ada cinti kan lo. So kilo pen yang sesuai dengan alam bangsa lo. Pen hadang pen an minus ke top tu. La songgong pen jasemer. Ini tu kachini ni. Edung lah bangsa kachesong lah isa kicu lo sonang ke bangke. 19 February 2026, orang biningan ingkang Februari 10 tarik kesir kebarni High Court pen isi ordara bangke patlangket lo. Pen la so ordara long bangke tok dan lo jela eviction PGR pen cenglo. La so ka eviction ajak kong bangke la tak tok teng bangale council masih nang en award de solo council masih kong bai pijen lo. Bude dak tok alam pun pinang tu. Lalu itu isilo, bukan nol bangke, pilih itu kan angke bangke pah bangke rat aku puthot isi kapasini tu. Alam tu bangke kita tentang ceklo ni baktu bangke la bangso PGR la pen ke government long le department long le long aron repen itu tu man parli na ji buat kace song bang asap so isi kapaham atau mana bang kapaham ada isi kesang kok pasal dengan si dulu jasmet la MLA election tu gom masih kodok conduct pen ceklo pasal posi a moment ba aku support ini tu hitbat pastang nang kok si nol ba karbelo marat hal itu kapacini tuji bangela henlo jela bangso akache song bangem puthot jeng tupo ke jeng tuji bangke la bangso MLA election tarik kilo de counting po result bang edak jok sita government bang isi dupo la sidak jok government lewang sida NDA government lewang UBA government lewang India Airlines lewang basok si third from command tu da government wang sida ini tum karbiak itu ke jok wanang ji isu sebang ala soka chesong atiman muka makapat junji ban bangke dan la concern non ke tu state government tu pengen apa chut vivek ni la pen bangke state government le akimisi mane dogo posita council bangke la keduta government tu si dugom lang apot si la bangso akache song by puthot ini tu mane change tu porat ada isi kapachini lo bale tu bin isi kachi sik program tu bangke la pen ku people si la song kache song ke change tu nang kopji ma bangke dak so lam dolo la song bong pen ijar kali ke hajat tu si government tu kachi pa jok lo sita la 19 February 2026 High Court order lo pen mas ba dak tok dak lo je ceklo e jolang ko tamane 19 February pen 19 March ala bangke hala so area lo itu aron repen ke bang amutu kutumo bang respondent 6 tamat karbelo to mas council bala circumference lo latum representation chipi damna ko dokumen ko pipi mal ko valid la pen bang sufficient dokumen hai ka chipi fansi high court ben isi pulo la pen bang la bangso alu kang chapji phan council tum phan another 90 days sa 4 kilo pulutang ta nindu ka chini bangke non mea cheklo tarik fix ke ba tela 90 days ke pleng dijut lo aposil aso 90 days sango karbelo to mas council pen hala so representation alam le punon eviction step le punon latum kopilo ke claim ba kopilo ke deng ang bongela so election do ko sa sabso claim long de thai posita a period teng bangke kijuk lo posin itu bisa reminder asam si da karbelo to mas council bara si kapacini thulo la pena bangke rat na kapacini thulo je la bang so ke song ma ko puthot la bangke cheng thunang ko la bang so farmansi rat man kachini bansi pina press mi na bani do kan thai lo la pen ke dak ong ko lang ke bang purong parsang ni ke hai ju la pen ke dak ke potum ba la ko tesi I put the so awarding mate order alang lin na sabso na to na pachini mo ko sila so buta la so high court order la bangke one significant one important la so bang dai tum la nangkok we kasi very important ada significant isa wardik pasipunang PGR long laning kangin thong aso ka chesong anong pen for the first time no at court dam pen honestly 19 February bangke order below okay as order ke very significant is order kasi kado ka we non bangke isi PGR ke si deadlock do
So development market down with them. Si tame which why some government tripartite talk about tendency. Jela so bank court lo parsu po nang po council pen si tame na to be fit pinang po apay for the 2 years. Ito may ipilong si down mo for the 2 years ato be fit better. Kasi ito lang sufficient so dokumento. Si tame council so we don't have sufficient document. Talo ito may pilos dokumento. Si minister kadwe lang no ng minute ini do na sufficient dokumento. Kasi pula immediately council so cuma itu mesti baik January. So within 5 days amo council so fit pinang. Lapen alam pula bang ni tekloy ang bang si la high court ano mane paprak din dia fa. Ala tu advocate general ben teklo. Ala tu engage moda. So within 1 month bang itum la so court ben si clearance kilo e pang borina. Sebab bang tak pit. But so cha lam cha ateng that si in 19 February ni bang ke fit pilo. Apa ni tu si rame public ben civil society ben itu si fit file. Masih board mana from council to the civil society. Implement petition itu tak pilo. Na sort yang masih ada kasi positif. Isi long important isi word itu dak long. Dak word kan tek no pulote. Dak ana ako na 146 petition ada agree family itu. Atong pulon itu kita ako ben sigedo. Itu ako ben na dak chai no kibya to. Apen itu ga to keep out to 1946 ben to 50 aso ben kewang no na se itu bangke ada apen itu malong kisumando ada itu ke permission laso kachesong apan mangen longle phelangan kachesong ke lage party ke pini jat a party jota lage kusi chelang boy ko party joine pen pini jong hene chington ni si chipu chepa choita enongle phelang ke kusi bang nang chibong no kusi nang jongbong no la kusi bang nang tongbong no lasi amut pilam mangke nilit mai hin pen mangke karpieng lo marap man kapachini mangke kedamtang election por hut kali ni kan lang kacar pok kacipu kace jong kacinding je lapen ke klem ke tam ke play pe giting je ben son suri lam kace jong dolote kili ka por election na por kusi do joy lo pupida dotame nono bangke election kili tanglo nilit hin bangke kace song aphan bangke kacing bai ching sai ka padu pon et no ching bai ching ki than pe na ong dun be ching ki than si kace song ke klem ke tam mahala bang nilit hin a hin ben bangke ching pon et po a thak tum do election por kili ka por nali tum do enjoy nali tum do joy le pia por lo nang tum no small election por do joy pro tang de election judde ta chesong ri kusna chesong ta nang nei po da do ta si jong si election por do si election por do joy chala joy ni si tum khe met jong chesong nang nei po ta ne kupilo klem ta nil party che balok nang ko kuloma mane chesong se de dong sam klik nang ko dong kuloma mane ala itu min pang chesong bet ko dong kuloma mane kupilo ko kutuba dong mane pasi amut pi bang ke birthe ong tung atung jong si penang alam lepak lang ninje poi tu sami nili tu be hin ben kupima arpu kupima ke klem yang tun bage lasuang tun si dam bet po lasuang tun si klem kon bet po lapen sarkar tum komat ma sarkar kang ni bangha laso sarkar against ke tum ke kar kami pan ke chisi dingo lapen hala so si klem kon po lapen kenang sort pulote no second phase ame kali tan long tum ke choche junje ka chesong na che pon nang ko ki indefinite sit in demonstration tame ba rally tame chat tame break de ka chesong na ke de pon nang ko ke laso ka chesong a joine ben ko mane apran dam nang lo ko mane helin chunang lo ko mane abi phik budang lo niritum tane nikret thok tuchi tuchi ka chesong hala joy ki laan che patu det laan atomon thepi aka chesong atomon pa ja det afina jong si karbing lo ke mang jong si la so ra ke mang so pleng pleng chung chelang rote mo ke bang chelang obi bang ke ka chesong yang thun abang abideti la pen ka chesong bang abideti la pen laan ang de nang chesong der pit ke pleng pleng chung che moni chesong bang chesong nak ti bang ke la bang ni chini pe me la pen niritum ka chingwai la pen hala so mang kamat habang nilitum der kali ong tung karbing lo warat la so mang kamat habang ke parsik nang ko aposi nilitum hin bang ka chesong nang thun bang chesik pon ke phong ting dek lo kili tang lo polote karbing lo warat untuk an tu bang ke hala ke antune chesik pe kana ko la pen hala so ka chesong lo hala so ka chesong lo jong si komane tung jong si chesong tung te komane tung jong si kleng tung te hala bang tu join hala bang tu te komane tung jong si ning samse ko job ning samse korane ke job ke li to hala bang pa ke kinoi lapan komane tung jong si ning nang jang samse ka chesong jong si anang tu long ka chesong nane ke jukta hai nane jong si lane ali join ta hai jong si kamat tu tin de hala bang nani tum dang song do pani song men chesong noi
Bakali pun tum rong lup ne rong ben chesong pai panali tum jung kami asian tong pa dot ka tame me thang asian rong ka chesong lam te 18 ning je pinpur pe ka chesong pini ar jaklang te pini tu son sugi lam ning je tu hala son bange ra phan bang pamang kunang ne hala son bang ra phan lap son misli da te bang de ka chesong playing tik chesong na ko pen playing inut Kumane jong si kek pijuk pejak mane jong si dokok wis same ka chesong rat akemang pangela sorat kemang ting nang tip nang ji hala ko jasemet pelam pilam magen kachesong ben koi pisi ke playing pon tang ma phonat pisi ang ding siki chun pon ma kachesong ben pisi high court long case ke high court ma kachesong ben kusong ding siki le pon ma la solam ya lang ma tin ben paklang pon te ma hoba te ma ke dam tang por bang ke council along ke long le phelang pu thak tang su chesong lo jase bet pet ke BGR ben ke che ala long le jase bet a land movement bola mang so long le phelang pu thak kachesong long bang jong si kachesong tang lo ben high court case do boda sing ton ko chesong lo jong se arjur man high court case to ko claim ko ke ese chepa do tang le ona tume nang se chepa do ta high court case to ko nang tume ka chesong tak nang tum publicity star phala ke nang tum politically konane isi motivated ba politically nani ali phang ka chesong to the high court case to ko nang tum polo chesong gori re tip bom tame hala so ka chesong to ini pesi pini bangke high court along ta case high court dem sinon bangke high court lo case avelo BGR longle phelang alam jong se kache song jong si alam jong si pinpuro polo de pini council kachari tung high court a case dokok nang rupi polo kache song e punang puthai benu non bangke claim ke ar chapchi non bangke council long si angton ar pu bangke high court benang sanoi phaklo na hodai koklo cheklo jonia por pilo cheklo jona bong si dak aron re pen kidu tum bangke clarification mang binang ku ditum pia port lo BGR lo dolong le de ji Nitum ke ladak tolong nanti ada nitum ke la kadang itu mana ambil ke lahai nitum lo aron do kalau sobangan itu cetan hai nangku ate high court pen bangke hala sobangan nanti hai gato dake high court pen hang de kacira mon la sobangan lo hala mana isiang lo la so kace song pen penangan bangai so soni bangai chun pon bom lo pleng pon konani ke ningkang kongkep pen karbiang lo chunchi me kalipin pu emang imun homan pin asai konani ke isi hini kace song bangke asa vet tami isiang tek bangke isini tek pon lo kachesong kurun hini ching ayalo first tripartite dolo lapen ako second tripartite dolo hadakta angting ai hala bangta thang bak be ke ting kaching ho rat phan ki society ban kaching ai phan khang alta kachesong joini bisi nang chun tame lahai kaddo go yang thun laso kachesong bom ben konane eviction ke claim ponji konane ka tharli ji konane ka patun ponji non electoral roll puthak non land alienation puthak lapen angkar benglong 1951 pen amut kelam bangke State government ben laso kachesong long bangke handbrake apu thak chingbai ni puchotlo laso state government ben tripartite talks ke do bangke first phase second phase apen council ben kaching kia sondo anta amut pi bangke eson pet lo handbrake apu thak ban jokon pi puchotlo lapen par ke 1950-51 pen pini arnian council nanga chari ke chok che sondo anke longli phelang pen chenglok nangke do nangke thak aron ri pen nangke do nangke thak longli nangke che rai pen karbiang long lo koson si tu minority nangke ban na karbiang khe tu koson se ka siksa pa son surya sondo anta chingbai konero ladaksi dasi 70-80 years 60-70 years ke play ke chunche hormus si cheklo jon men pa chun dedi pahala sormu ke like joy ke khel soban ke ano tin matra chini nai tame non la last 2 months non adjustment ke pini pherang ke mai dana bachini to chi hik bana ke ong dung nang pia nangar judum dolo kachesong kang ton loma chesong seloma mane kelak loma mane nane compromise det ma mane tangka chudet ma mane kesang loma non kechesong tung keloma ma kaplik si matharong ma son suri dak lam pincha tung dolo nangar judum dolo lam phina paklang tung dolo dasi amut pia lam bangke ethebe chipo exit poll ituma result thiklong lo exit poll ating ben pulutang te ke haya tunga topik kerem tunga topik ke hay kapre kerem kapre anutin exit poll kapak lang sikapre lo te nili tumalam ke ethebe lo pena dik result forer ni klangko sarkar congress leng ni noy BJP leng ni noy badu katha leng ni noy badu agency bang jok sarkar CPM leng noy tame kumat abang kusi sarkar kang di mahala sarkar kang ni against bangke karbi interest kupisi ke play ki chunche mahala bangke claim nang chunang popke hala so sarkar kan ki chunche dam khitu bang jok sarkar ni noy akil lok noy kamorok noy ke ang noy kutmra jara parti le sarkar ing ni samela sarkar atun kang ni penjong si la ke claim silang antun kaching wai tang antun akemang antun kachesong antun hala so rat akemang ting penjong si claim potang pe ili tumke komat ma sarkar kang ni hala so sarkar phang bange tumke chedam phitpo itum bange chesong phitpo la song bong na class chekto niang bong people in some people to joy ke people pang BGR kachesong ke amut pi ke hak ke cheng sala rat atum
sia kemang lo ladak bangke thang da party ben pache rape da nangi party ben pache pao ke da nangi party ben dake politically jata ben ladak kalar bang mate la bang so alir bangke pache rape da pipi da nei si ong du tum rat makar ike kemang ki hala so ting ben si la so pen bangke dak PGR la so long le pelan kachesong ko met pen ke ladak ben la so ke tam tang assembly election ni lam phis le patlang ti da lo pa choi che da lo che jog da ni tu mana ga do ben do klibum tapi ladak lang nang pulo te ong du tum bangke break jama party ke klen tum ke anutin na ni tu party a support bang nai anutin na komane party against tam nangi anutin na mane support tam nai pokhala sopen ma jong jam anutin ekrong anutin edhe anutin la pusan si lam kapa joy la pen lam ka chipin cha hala sona jam itum theklong tam itum la kili ka por ke la kili ka por atomon ke hala pusan si man ko project si mang do joy si lam the si boy dunde lam the si nije dunde lam the si paklang dunde amut ki bangke party la bangke party ke party politically bang bima politically alam hala lang de ka peklo te ini tum bangke ke I interest ben bima hala so bangke playing nang pola si non dong silang nang pulo tang te ke dang non kapan dusi bangke uttor bor pilong claim ko VGR kan VGR ka break ko last tripartite talk sampai VGR mang claim na ko borlang her long high school LP school lapen dudu koloni long lapen borlang her soil conservation long cherui forest lapen soil conservation long le bokadan jada brai grand do silunijan market area do lamsa khan tribal welfare cooperative farming society land do haraipur jirim bazar do photkhoti lahorijan rong nihang dipu lapen do thurang Eastern College land hanjang langsung la puson dak long grade troxy la puson kan kaching bai kondolo la long grade troxy bangke PGR long tong si high court case dokok oi pustame hala bangke high court case gabe pinati adi ma potsi hala dak do an bangkala ga claim kon ku bangse hokpet ke hala so ni parai kon lasi ilitum bangke non ke dam tang por bangke konane prime minister kinang program dokok nang kroilo home minister kinang program dokok nang kroilo Code of conduct dokok nang kroilo hala so ting ben aron na prang claim ko la so ting ben claim kon bom patun kon bom bang si hala so bangke tolak pula ben sin pini election bang nang lipin lo la sinon bang jokle sarkar ni pustame la bangke koi ye thai dabelo jong ye thai dabelo kupima ang ding di hala so ding bang claim nang po la song ding no si claim ke immediate jong si ni litum ban nang ching kinang cha thana ching ai no se la ben comment tu si ke claim lima keroni girls school long election notice bidet pen eviction claim po pohla dake ang ton department tumbang alang an han pima dak department pen ke sik dak pen ani sik dang dong eviction man cancel people of podang re prime minister ki bangi program to ka pen karbi long chik dan ti bangi program to to chok lo program to ko tan non jong si election ki judo pen job ban lo kende koi thai de puthai de lo si la bangke alang itu kekeng ke nama kek cepak lang nang ko kali pulo tang le karbi ang long rat tumai chisik pe get pen duit noi la pen amut pi bangke ini tu hin pen mai kachesong bangke chengkon phit po kachesong bang chengkon phit po kachesong bang ar japon phit po la si hala so kachesong long non bisar lam so komane tum pu pulo te amuka arong phar sang ho tum lo amuka ingleng sang ho amuka arong pisang ho tum kachesong dun ke ni tum ning thethe la tum to compromise de ta hola tum ke tangkat to de ta hola tum ke pirthe dak party ke claim tum rara so thang pe party ke claim acha ka tum bangka langsung si penangan na paklang tum dolo penangan koi ti tum dolo la si amut pi bangke jong si nili tum jong sa ke chok che dong si doko nili tum hanang nili tum long nang che song jong si ning ke the doko nili tum long nang che song jong si ning kang sang si doko lo dang le la bang su dong le penangan ka che song ke la get dak la mane rong pi rong phak mane a ikleng long si la dak si ka che song klam long nang ar chap tun bek dai hala kali anu tinda platform dorem lo anu tinda kar chap chatai dorem lo anu tinda hem tikup dorem lo kar biang long lak ho akar bi tung anu tin akar bi tung ta ka che song nang ji a responsibility ar pu la pen ka che song nang ji apin ko tung sai selo la si ong tung tung ta pulo amuka tung ke ka insam rilo ta ho mane tung ke ka che song ke lak lo ta ho kona ne ke ame thang ali han cho ta ho pu ete ame thang ale ka li pin po tung tangkai sikai si choche po tung ni tu han chok che punai tu tung alang li tung ke chok tu bang people che song sedet ke che song noi